Uglavnom ljudi, evo ga, prvi video na kanalu. Ja sam Leo. Ljutak. Ljutak, Leo. Kiš iza kamere. Čekaj, mogu ovako? Može. Šta smo danas došli snimiti ovdje zapravo? Osim sranja i zajebanciju i... Da. Molim? Tebe? Gr. Sva tri auta da se poredaju, jedan pored drugog. Idemo krenuti sa najkritičnijim i najlošijim. Golfom 4, druže moj! Znači, šta imamo na Golfu zaraditi? Osim sjeći cijeli prednji kraj. Ovako, na autu valjaju Zvučnici. djelomično. Ako bas upališ onda krešte, ali ovaki dobro. Ostalo ćemo srediti. Znači, prodaj druže, ajmo dalje. Ne, šalim se, stvarno, okej, Golf je kod tebe koliko dugo je? Već 3 godine? 5 godina? Ale, 5 godina. 5 godina malo sutra, Bog te. Leti vrijeme da se znamo 5 godina previše. Uglavnom, na Golfu ima dosta puno stvari za raditi, kao što ste već vidjeli. Nemaš prometru? Lele. Znači, na Golfu 4 imamo za raditi mali milion stvari, što ćete sve vidjeti u budućnosti ovog kanala, iako je već napravljeno dosta toga, imamo klipove na TikToku, koje ću ja staviti na shorts, da imate za pogled ako želite, šta imamo od prije, čemu izvući, a šta nemamo, jebi ga. Imamo onda moj E46, takozvani E46, koji isto ima jako puno problema. Servo pumpa koja malo radi, malo ne radi. To je neka fantomska servo pumpa. Uglavnom to ćemo mijenjati, radit ćemo embranike, najvjerojatnije ćemo stavljati. Šta se smiješ? Mislim da je najveći problem vozač. Dobro, to je druga kritična stvar. Uglavnom napravit ćemo najvjerojatnije konverzaciju iz 1.8 u 2.0. Isto tako, ako Bog da. Sad nećemo završiti ko Ljutak s njegovim Golfom. S novim motorom i 6 brzina i 150.000 eura kazne. Druže! 210 konja ide, brat. Pa dobro, 201, ali ima dosta stvari za raditi od unutrašnjosti, ukratko bijela krem koža su unutra koja su grozno raspucala. Sve ćemo to mijenjati. Ovaj auto ćete gledati idućem videu, gdje ćemo raditi mali servis. Pomozi mi, mali se. Gdje pomakni taj far? Ovo namiguje, vrate. Da, ovo je malo. Onda se uvuče pa da, tamo vozači smeta u oči. Brate, mili, pa ovo u križ gleda, Aha, to su automatska ova svjetla koja se maknu kada auto ide suprotnog smjera. Dobro, uglavnom imamo držat za svjetlo, to je za far. Mali servis. Imamo, šta još imamo? Branik, prednji, zadnji si rekao. Uglavnom isto tako rekao si volan želi stavljati drugi, jel tako? I treba multimediju stop fixa što ima. Da, imam problem vuče struju, ne znam odakle vuče struju, to će nam isto biti za animacija. Imamo budalu za struju koja... Iz akumulatora, 100%. Zna svaki odgovor. Tako da, uglavnom to je ukratko to, da ne dužimo puno za prvi neki kratki uvodni video. Vidjeli ste gdje smo išli po dijelove za moj BMW. Ekipa, evo nas, idemo do Josipovca po dio za auto, pošto smo dobili krivi, to jest nismo dobili krivi dio za auto, to jest ja sam dobio. Ovo je editor, kamerman, propali s AliExpressa, šalim se. Ali uglavnom idemo po ovaj dio ovdje, to je zamijeniti ovaj dio. Idemo uzeti relej grijača, pošto je meni relej grijača pošao. Isto tako, to je lakše malo vozi bogat. Uglavnom, idem po relej grijača i najvjerojatnije temperaturu vanjskog senzora. Pošto to isto mi ne radi na autu. Ovo je Golf koji ćete vidjeti na kanalu. Pravo popraviti. Evo, to je prvi popravak, to nije to prvi popravak. A nije, nego mi... Imamo veće sranje koja treba popraviti. Ali uglavnom, vidjet ćete i treću osobu koja će snimati s nama sve ukupno. Cijeli ovaj proces. Idemo sad po taj dio pa se vidimo kad ga uzmemo. Ekipa, evo ga, uzeli smo relej grijača za E46, sad smo na putu nazad do mene. Da se nađemo s trećom osobom koja će biti u videima, da vidite malo i njegov auto. A već u idućem videu radimo mali servis na Kiševom Golfu. Jel' tako, Kiš? Da. Tako je, tako da vidimo se kad stignem. Ićemo tako isto. Dijelove za druge aute. Šta ćemo za druge aute raditi? Ti imaš isto motor? Kakvi motor imate, gospodine? Plavi. Plavi, zelene boje? Da. Ja! Šta si napravio sa motorom?
Ne radi. Samo ne radi. Pa dobro, malo sam ga hladnog bio provozao i onda stao sam. Mislim ti 1000 eura zasad. Vidite, za Božić ćemo biti kod djeda Mraz. I to ćemo isto snimiti najvjerojatnije. A evo nam i baka Mraz. Opa. Ovo je već bolje popcorn nego onaj golf što je proletio ovdje. Lele, mi svi imamo neki autizam ovdje, ne možemo, ADHD ne možemo držat. Na video ništa, znači ja doslovna reakcija, prođe dobar auto. A nas trojica, i imamo... I ovaj s kamerom možemo, brate. Možemo sve u... A uglavnom, znači gledat ćete kontent s motorom, gledat ćete kontent s autima, kažem, čarolija je svega toga što mi zapravo stvarno ne znamo ništa. To je s nama, ajmo reći donekle, on je najviše iskusan od nas dvojice ovdje. YouTube majstor. Ali ide. Svi smo mi YouTube majstori, ali uglavnom, stvar je o tome što ništa ne znamo, ali sve ćemo naučiti. Idemo se rugat, sprdat, zajebavat, naučiti dosta toga i nadamo se donijeti puno više projekata na naš kanal, tako da zapratite nas, lupite subscribe, like, share, komentar, šta još? Donirajte da popravimo golfa. Ali uglavnom, Instagrame ću staviti u opisu videa, moj, tvoj, ti ako napraviš do tad. Uglavnom, napravit ćemo sve da bude cakum pakum. Možda ćemo još eventualno sad pred kraj ubaciti neki mali, ajmo reći cinematike ili nešto auta, ako se kamermanu, a.k.a. kišu, bude dalo snimat. Tako da, to je bilo više manje to za prvi video, kaj?